Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, Эл Кабар каналынын көрөрмандары. Сак саламатсыздарбы? Бүгүн 31 октябрь, апта күнгө жекшемби. Биз Оштогу Ош Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүнкү күнү дагы сиздердин кызматыңыздарга келдик. Биринчи эле ушул жерден бир аз сиздерге сатылып чыгып келе жаткан унааларды көрсөтүп, андан ары акырын кирип кете беребиз. Унаалар кымбат, аябай кымбат. Өзгөчө экономичный, жанагы сиздер билген, сиздер көрүп жүргөн унаалар аябай кымбат болуп атат. Ал жерден чыгып келе жатышат. Сурайбыз, албетте айткандарын сурайбыз. Негизи баягы эл менен иштешиш деле кыйын. Кээ бир айтат, кээ бир айтпайт, кээ бир жаман көрөт, кээ бири урушат дегендейчи. Мен бир аз сиздерге ушул жерден чагылыш даярдайм, андан ары кирип кетейин. Укам кандай? Алып кел, канча сомдон? Балдар ушинтип иш кылышат. Лей кылышат дегендей. Болду. Жапалак унаа базары. Сыйыр турат могул жердечи. Сурап коебуз, белечи. YouTube'га бакат. Биз чыгып калабызбы? Toyota келип атат. Суралычы. Канча болду, шеф? 425 миңге Toyota Corolla универсал кетти, көрдүңүзбү? Пулу канча болду? Сатылбадыбы? Nexia 1 экен, донус мотор, 1.6 объем сатылбаптыр, кетип атат. На фит сурайлычы, фитти. Фиттер кетип атат, аябай кымбат кетип атат, фиттер. Сатылдыбы? Сатылбадыбы? Пулу канча экен? Сатылбайбы? Айдайбыз, рахмат. Toyota Camry. Канчанчы күзүп экенин билбейм. Пулу канча экен, жигиттер? 230. 230 миң экен. Кирип кеткенин, чыгып кеткенин тартып турайын сизге. Opel экен. YouTube'га качып туруңуз. Шеф, пулу канча болду? Сатылды. Зор. Баракасын берсин. 190 миң, Nexia 2. 2012 ушундай болуш керек, кетти. Сери 300 экен. Успет кылбай калдым, сатылды болуш керек. Ушундай. Кирип, айтылыш баасын эмес, ушул жерден сатылган реальный баасын билип алыңыздар. Негизи эле кымбат. Дагы бир жолу айтам. Унаалар кымбат. Жүзүмдөр болуп атат менен, 90 сомдон. Канча болду? Рахмат. 360 миң. Сервы 1 болуш керек. Жакшы айырмалай албайм. Билсеңиздер жазып коюңуздар. 360 миңге сатылды. Santa Fe келип атат. 2008 либо 2006 болуш керек. Токтоп атат. Сатылды. Канча болду? $9,5 миң болуптур. Жылы кайсыл? 2009 экен жылы. $9,5 миң Santa Fe. Российский номер экен. Кетип атат, сатылбай элечи. Кандайсыз? Кетсин, пул канча экен? 330 миң. 2004 1.4 механика. Жакшы. Киресип жаткан. Номерди айтып коюң. 701 01 70 00. Болду, айда. Кетти. 330 миң. Кетсин баасын уктуңуздар, номерин уктуңуздар, чалсаңыздар болот. Механика экен, 2004 экен, 1.4 экен. Абалы жакшы экен. Свети да аябай жакшы экен. Фиттин пулу канча экен? 520 миң. 2006. Рестайлинг экен. Фит тугандар. Рестайлинг 2006. 520 миң дейт. Фит. Тети келе жаткан машинанын эмне экенин билсеңиздер жазып коюңуздар. 6 яза беле, DU 6 яза. Көрөбүз, билебиз. Mercedes 190-чу, 220-чу кузовку өчүп кетти.
Туугандар ушундай. Элестетиңиздер, Fit 520 миң сом кеми бар. 500 миң. Сатылбаган окшойт, бул деле кетип атат. Жазуусу менен кетип атат. Ошол ойдом. Аяк тутуп чыгасың. Мына бул Авантени сурайбыз азыр. Кимдей Аванте? Кандай болду? Nexia. Карабат. 35-й кузов, Камри. Yes. Пулу канча болду? Укпады окшойт. Мерс, зайчик. Зайчик сешка ал. Ласетти. Сатылды. Канча болду? 350 миң. Жакшы ака, айда бер. Рахмат. 350 миң Ласетти. Chevrolet сатылыптыр. 1.6 объем болуш керек. Жылын билбедим. Аны көрөсүздөр. Ушундай. Реально баа мынаке. Албетте сиздерге оор келбесе жазып коюңуздар комментарийге. Класс, дизлайк басып дегендейчи. Ал кетип сурайынчы, сатылып алган окшойт. Что-то без настроения кетип атат. Пул канча болду? Сатылбады. Бартер, неге алмаштырдыңыз? Авантегеби? Үстүнө канча кошту? Кошту. Ака-ука болду аягы. Мына Гетиске туугандар, артта турган кара түстөгү Авантеге алмаштык. Жалаватский номер экен ал. Үстүнө добавка кылыптыр. Ал өздөрүнүн иштери. Аны туура түшүнөсүздөр. В общем, ушундай. Бир Toyota Corolla келет. Дизель экен. Успет кылбадым, сураганыңчы. Российский номерде. Ушундай. Эгер сиздер Fit алам десеңиздер, 400 миңден жогору, тагыраагы 4,5 миң доллардан жогорураак акча менен келесиздер. Анан Fit аласыздар. Жазды эле ошол Fittер 300 миңден кем эмес Fitтерчи. Аябай. Мындайлап туттурайын. Жол тоспалык. Biraz pробка болуп кетти. Ошон үчүн четке турдук. Ака, үстүнө канча коштуңуз? Кош бериштиби? Канча кош берди? 200 бі? Гетистин үстүнө туугандар 200 миң кошуптур. Артындагы тетиги Авантени алыштыр. Кара түстөгүчү. 200 миң кошуптур. Ошондо Гетисти 300 миң деп эсептесеңиздер, 500 миңге Авантени алыштыр. Котойн. Пулу канча болуп турайын? Пулу канча болду аба? 300 миң. Зор алыпсыз. Suzuki механика экен 300 миңге сатылыптыр. Кетип аткан мына. Миңге сатылыптыр. Шундай туугандар. Suzuki зор сатылыптыр. Аябай сонун сатылыптыр. Состояниясыдан зыңк экен 300 миңге нормально алып. 9 минут дейт. Базардан чыгып сатылып кете жаткан унаалар 9 минут болуп калыптыр. 1-2 минут тартайын, андан ары жыйынтыктайын дагы базардын ичине кирейин. Nexia жана башка унааларды силерге билип берейин. Могу Nissan сатылбады болуш керек. Билесиздер, анча деле ходовой машина эмес. Дизель окшойт, кетип атат. Сервы, Гетис келип атат. Мынаны сурап билейин. Канча болду таксыр? Сатылды. 395 миңге сатылыптыр. Гетис.
95 mingga. Ketdi. Buni olib suraychi. Sekinroq. 390 mingga sotildi. Buni qancha oldi shaf? 400 ming. Hayda. 400 mingga sotildi. Motor qilish kerak ekan, ko'rasizlar. Жылдардан сұрағанға успет қылып айтамыз. Бар, тезірек түсіп кетеді. Ала, пұлы қанша алды? 400 мың болып тұр. Ешка Мерс 220. Серебристый. Қолондар титан екен, құйма титан. Ушындай. Нақ сатылған балалар ушындай, туғандар. Мұндай шығарылышты кімдер жасайды, кімдер жасайды білмеймін. Мынаны басын сұрайыншы. Ақшасы қанша екен шеф? 400 мыңға сатылды. Кетті. Сүйіктің бири дейсіздер бі? Сатылбаптыр, кет жатады. Сұрабайбыз. Жазысы барлар әлбетте сатылбаған болады. Жазысы жоқтар içinde 2-3 адамдар жылмайы менен отырған болса, сатылды деп қоя береміз. Мал стрим сатылды. Сатылды ғой? Қанша? 500 мыңға стрим сатылып тұр. Жалауский номер екен. Айран, секін. Ушындай туғандар. Қайсыл унаны біліш керек, сұраш керек. Әлбетте жазып қойыңыздар комментарийге. Білгенге, тақтап бергенге әрекет қылабыз. Ош Шапалақ уна базары. Саат 3-тен өтіп қалды. Еми башылады базарчы. Бұға чейін қарап, көздеп қойғандар еми қызышады, еми алышады дегендейші. Степ 1-бе ушындай болуш керек. Сатылып аптыр кетіп өтеді. Сол ойлаймыз. Нарқы Lexus-теле сатылып алды болуш керек. Чақан уналар сатылып өтеді. Экономичный уналар сатылып өтеді, қалғандары сол ойлайды. Мен жиынтықтайым туғандар. Тетіге фитті сұрайындағы сол ойдан жиынтықтайым. Андан ары сіздермен ішкеркі тарапта сөйлешөз, барлашамыз. Досым сатылды ғой? Қолықсыз, музыкамен кетіп өтеді. Мал стептің не дейсіздер? Волк дейсіздер бі? Пұлы қанша алды? Сатылады екен, сатылып тұр. 260. Деді? Сәйір бұ? Жағын күзіп кен, сатылып тұр, кетіп өтеді. Мал гестен кейін бүтірім тұғандар. Қап етпейсіздер, гестен кейін бүтірім ұлда қаласы. Шул жерден сұрайын. Шеф, пұлын айтып қойыңыз, қанша қалдыңыз? Сатпадыңыз ба? Сатылып аптыр. Лассеті Chevrolet. Пұлы қанша алды тақсыр? Алдыңыз ба? Машалла, тағына шамал өте берсін. 318 мыңға лассеті сатылып тұр. Ошқы номерде 1.6 объем Chevrolet екен. Жиынтықтадым, туғандар. Ишкерге кірейін, ишкерде сөйлешеміз, барлашамыз, маектешеміз.